järele, teil on midagi põnevat seal nädalal. Hello everyone. Tervitust kõigile. Hello. It's good to see everyone. My name is Brian. Ja tema nimi on Brian ja kõiki teid on väga hea näha. It is a real honor to speak today. Ja mul on see suureks selliseks, et ma saan täna teie ees rääkida. So from the first moment that Miguel asked me to talk about what the resurrection was to me. Ja tegelikult sellest samast hetkest saadik, kui Miguel palus mult rääkida, mida minu jaoks tegelikult ülestõusmine üleüldiselt tähendab. I did what I normally do. Ma tegin seda, mida ma harilikult teen. Which is make a quick decision. Et hästi kiire otsus tuleb teha. Deciding on the first thing that came to my mind. Ja otsustasingi selle esimese asja puhul siis, mis mul pähe nagu lõi. Well, I've gotten myself into trouble with that kind of decision making. Tegelikult selliste otsuste langetamisega ma olen ennemgi nagu jänni jäänud. So I decided I should probably take a look at what the Bible says about the resurrection. Ja otsustasingi, et võib-olla ikkagi vaataks seda, mida siis Piibel räägib ülestõusmisest. And also that I should ask God what He would like to show me. Ja samas ma palusin Jumalalt, et ta näitaks siis mulle, mida tema on näidata mulle. So I decided to start by looking at my favorite Gospel's account of the resurrection. Ja siis oma lemmik evangeeliumist ma vaatasin siis, mida siis seal räägitakse sellest. Which is the Gospel of John. Ja selleks on Johannes evangeelium. I started from when Jesus was arrested. Ja just sellest, kui Jeesus arreteeriti seal. We know from Pastor Miguel something about what it's like to be in prison back then. Ja Pastor Miguel on ennem rääkinud juba, mida sellel ajal tegelikult vangistatus tähendas üldse. I mean, it was terrible. See oli ikka päris hirmus. If you didn't have friends to take care of you, to bring you food. Kui sul ei olnud ikka sõpru, kes su eest hoolitseks, kes toob sulle toitu. I mean, you were in big trouble. Siis tõeliselt, sa olid ikka omadega täitsa jännis seal. And of course, what was the first thing that happened after Jesus was arrested? Ja mis oli esimene asi siis peale seda, kui Jeesus oli üles äratatud, mis juhtus? His friends went, Jesus, no, we don't know him. Et Jeesus, when he was arrested, vabandust, mitte ülestõusnud, vaid siis, kui ta arreteeriti, oma kõige lähedasemad sõbrad. Jeesus, me ei tunne teda. Never heard of that guy. Pole kuulnudki isegi mitte. So they abandoned him. Tegelikult nad hülgasid. Leaving him without food. Jättes ta ilma toiduta. Without comfort. Ilma toetuseta. It's not exactly clear how long that he was in the custody of his enemies. Ja tegelikult päris selget ülevaadet ei olnud, kui kaua ta niimoodi vaenlaste käes oli siis. But he was definitely hungry and exhausted. Aga ilmselt selleks ajaks ta oli vägagi näljane ja väsinud. Next, Jesus went through 6 different trials. Ja järgmisena Jeesus pidi 6 erinevatest katsumusest läbi käima. Starting in the middle of the night. Mis hakkas juba keset ööd. And was beaten the whole time. Ja teda tegelikult peksti kogu selle aja jooksul. So he's hungry. Ta oli näljane eelnevalt siis. He's exhausted. Ta oli kurnatud. He's been beaten. Teda peksti. Then he's sentenced to death by his own people. Ja kõige lõpuks veel tegelikult talle määrati surmanuhtlust oma inimeste poolt. He's whipped 39 times. Teda peksti 39 löögiga. With this leather whip with these sharp little pieces of iron in it. Ja selle rihma otsas oli, see oli nahast rihm, mille otsas olid siis metall, siuksed nagu mis asjad need? Tükid, metall nagu siuksed konksukesed, millega teda siis peksti. Then made to carry a huge cross for a while. Peale seda siis ta pidi seda ilmsuurt risti enda peal kandma. Before being nailed to it. Ennem seda, kui ta sellele siis lõpuks risti löödi. Then dying of pain-related suffocation. Ja siis surema tegelikult valust ja lämpudest tegelikult sellesse. He was buried in a tomb in a proper Jewish style. Ja väga siukene juudipäraselt ta pandi siis sellesse hauakambrisse. Before coming back to life. Ennem seda, kui ta uuesti ellu ärkas. Mary came and then Peter and John. Ja Maarja ja siis Peetrus ja Johannes tulid. And they found the tomb empty. Ja nad leidsid, et see hauakamber oli tühi. With Jesus's burial wrappings lying there on the ground. Kuigi need sidemed, millega seda oli seotud, need olid sinna jäetud põrandale. And the cloth that had covered his head and his body neatly folded where his body had been. Ja need riided, millest seda siis oli mähitud,
ja mis katsid tema kogu keha ja nägu, need olid ilusasti lihtsalt kokku pandud ja jäetud sinna äärele. And then Jesus appeared to them. Ja siis Jeesus ilmutas ennast neile. So that's the story. See on tegelikult lugu, kogu lugu. So what part of the story did God bring to my attention this time? Ja mis osa siis sellest loost nüüd nagu erilise tähelepanu minu jaoks sai? The neatly folded burial cloth. Siis need väga hästi kokku pandud matuse või noh, selle matmistrüü ja riided. In fact, let's look at that section of scripture. It's John chapter 20, verses 3 through 10. Ja te võite muga kaasa vaadata Johannese 20, 3 kuni 10. Peter and the other disciples started out for the tomb. They were both running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He stooped and looked in and saw the linen wrappings lying there, but he didn't go in. Then Simon Peter arrived and went inside. He also noticed the linen wrappings lying there, while the cloth that had covered Jesus' head was folded up and lying apart from the other wrappings. Then the disciple who had reached the tomb first also went in, and he saw and believed. For until then they hadn't understood the scriptures that said Jesus must rise from the dead. Then they went home. Okei, Johannese 20. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent nende jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummargil sisker vaadates nägi ta surnu linu. Ometi ei astunud ta sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud. Ja see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Nüüd siis läks haua sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus, sest nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnust üles tõusma. Jüngrid läksid nüüd taas ära kodupoole. I don't know about you, but if I woke up from the dead, mina ei tea, kuidas sinuga oleks, aga kui mina näiteks surnust üles äratataks, removed my filthy burial clothing, ja eemaldaksin siis need tegelikult mustad ja inetud surilinad endast. The first thing I would do wouldn't be to say, I'm alive. Wow, this tomb is a mess. Let's tidy it up a bit before I leave. Ja siis kui ma üles särgaksin, et wow, ma olen elus, ja mul on ikka segadus siin ümber ringi ja siis ilusti paneksin need linakesed niimoodi voldiksin kokku kuskile. But apparently that's what Jesus did. Aga ilmselgelt Jeesus seda tegi. He took the time to fold up and set apart the wrapping that had been covering his head. Nii et ta võttis tegelikult aega selleks, et eraldada selle, mis ta nägu kattis, selle surilina ja ilusti ära panna seal. I'm sure there had to be a good explanation for this. Ja kindlasti sellel on oma hea selline põhjendus olemas. And I was betting it would be all deep and spiritual. Ja see oleks kindlasti väga sügav ja vaimne. Which would be appropriate. Ja see oleks ju sobilikki. So after some prayer and meditation, aga kui ma siis palvetasin ja mõtisklesin selle üle, followed by Googling and Wikipedia, ja milleni järgnes siis on ju Google ja Wikipedia, I found what I was looking for. Ma leidsin täpselt, mida ma otsisin. So this is a bit intellectual for my taste. Ja see on niisugune natukene intellektuaalsem, kui minu maitse seda alati nõuab. But I thought it was interesting. Aga ta on väga huvitav. The first thing. Näiteks esimene. The linen wrappings that were on the floor. Et need samad linasest nagu sidemed, mis seal põrandal olid. That's called the tacrochim. Seda nimetatakse niimoodi. Yeah. It's basically a single piece of long white linen with no zippers, no buttons, nothing like that. Et see tegelikult hästi pikk siuke linasest materjal, valgest linasest materjal, millel ei ole mingeid lukke ega nööpe ega mitte midagi muud, mida siis kasutati. And what's interesting about the tacrochim, per Jewish law, ja juudi seaduse koha pealt on huvitav asi selle tacrochimi kohta see, it's what everyone had to be buried in. Et sellesse pidi kõik maetama. Didn't matter if you were fantastically wealthy. Et ei olnud siis oluline, kas sa olid jube rikas. If you were a king or a prince. Kas sa oled kuningas või prints lausa. Or a homeless beggar or a leper.
või siis kodutu või armust paluja. If you died, you got the plain white wrapping. Kui sa surid, siis sa said need lumivalged linasest nagu riided, millesse sind mähiti. So I asked God, what's the significance of this? Ja ma küsisingi Jumalalt, et mis olulisus sellel on? And what I felt God said was this. Ja mida mina tundsin siis, et Jumal mulle vastas. Death comes for us all. Tegelikult surm tuleb meile kõigile. We can't escape it. Selle eest ei põgene. Doesn't matter how much money you have. Olenevalt, kui palju raha sul on. How much power you have. Kui palju võimu sul on. We all must face death. Me kõik peame üks moment seisma nagu näoga selle vastu. And in that reality, we are all alike. Ja tegelikult selles reaalsuses me oleme kõik ühesugused. And I thought, awesome. Ja mõtlesin, väga hea, lahe nüüd. Great uplifting Easter message. See on niisugune hästi ülestõusmissõnum nüüd. But what about the cloth that was on Jesus' head? Aga mis nüüd puudutab seda lina, mis siis konkreetselt oli Jeesuse näo ümber, pea ümber pandud? Well, I went back to Wikipedia. Jällegi Wikipediast vaadatena nüüd. And I learned it was something called an avnet. Siis ma leidsin seal midagi, mille kohta öeldi avnet. An avnet is a sash that was put over the tackerchim and covered the face. Et avnet siis oli nagu kott, on ju? Sash, on kott või? Ei, nagu lepp või selline nööd, pakipael. Pakipael? Sash? Okay, can you repeat it now? Yeah, sure. It basically went over the linen and it covered their face as well. Okay. So it was over Jesus' body and his face. Okay, but what about sash? Okay. No, yeah, that's fine. Et see oli selline pael või mis sellega siis nagu kaasas käis, kui see pea ümber oli pandud. What's interesting about the avnet is that they always tied it in the same way. Et see seoti kinni alati ühtmoodi. Which is in the form of the Hebrew letter shin. Ja see on niisugune heebrea tähe shimmi taoliselt siis. The letter shin has a really cool meaning. Ja sellel tähel shim on tegelikult väga huvitav tähendus omaette. It's representative of God's name El Shaddai. Ja see esindabki siis Jumala nime El Shaddait. Normally this name is translated to God Almighty. Ja teinekord seda tõlgitakse kui Jumal kõikvõimas. However, this letter is even older than the Hebrew language. Aga tegelikult see täht on isegi heebrea keelest vanem. Its original meaning is conqueror. Aga selle algne tähendus tähendab võitja. Now when I read that, it became clear exactly what God was trying to show me. Ja kui ma nüüd seda olin lugenud, siis mul sai täielikult selgeks nüüd mida Jumal sellega tahab mulle öelda. And exactly why Jesus tidied up the tomb before he left. Ja miks siis Jeesus selle koopa nagu tegelikult korda tegi ennem seda, kui ta sealt lahkus. See, originally what I had wanted to talk about was zombies. Algselt ma tahtsin rääkida zombidest. It's not the most serious part of the story. Aga see ei oleks ju kõige tõsisem osa loost. But I've always been fascinated by the part of the resurrection when Jesus died on the cross. Aga mind on alati nagu haaranud tegelikult ülesest tõusmisest just see, et kui ta nüüd suri seal ristil. And hundreds of saints rose from the dead and walked into Jerusalem. Ja sajad pühad tegelikult tõusid üles ja jalutasid ka Jeruusalemma, püha Jeruusalemma. So that's in Matthew 27:50 through 53. Ja seda võib leida Mattuse 27-st 50 kuni 53, kus seda räägitakse. And it just says, then Jesus shouted out again and he released his spirit. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, rocks split apart, and tombs opened. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead. They left the cemetery after Jesus' resurrection and went into the holy city of Jerusalem and appeared to many people.